Sebab secara jujurnya, aku memang so hari ni kita akan buat push workout. So now yang baru ni aku design untuk try buat push pull dengan full body. Sebab tahun ni ada target baru. Okay, aku nak try join Hyrox kalau ada rezeki lah. Nak join Hyrox bulan 12. So aku kena adjust aku punya training program untuk selitkan functional training. Alright, let's go. First exercise kita akan buat untuk chest. Alright, incline bench press. Kita guna Smith machine. So hypertrophy reps 12, 10, 10, 8. Alright, let's go. Okay, next kita akan buat shoulder press guna Smith machine juga. Alright, so yang ni kita akan guna Smith machine. Sama juga 4 set 12, 10, 10, 8 ataupun 6 yang last. Tadi dekat incline bench press last dapat 6 reps saja. It's okay, let's go. Okay, now kita akan bagi tadi chest dengan shoulder, and now tricep. Okay, nanti kita akan buat tricep push down. Let's go. So settle tricep push down. So kita back to chest. Kita akan buat flat bench press. Sama juga 4 set. So bila push exercise ni, kita otot yang terlibat, kita boleh buat chest, shoulder, tricep dan kaki. Tapi kaki aku tak buat. Kaki aku buat dekat functional workout. Sebab secara jujurnya, aku memang jarang main kaki. Okay, jujur je. Nak fake buat apa kan? Okay, alright, so let's go chest.
kita akan buat shoulder. So kita nak buat behind neck press. Okay. So habis untuk behind neck shoulder press. So next kita akan pergi last exercise, iaitu dip. Okay, tricep dip. Come on, last exercise, let's go. Jom, so kita sambung untuk set yang kedua. Aku target 8, tapi aku boleh dapat rasa yang strength dah kurang untuk second set ni. Tapi jom, tak apa, kita cuba. Untuk hari ni 6 exercise. First kita buat incline bench press, and then shoulder press, tricep push down, flat chest press, behind neck shoulder press, and lastly dips. So cukup untuk 6 exercise. So jangan lupa balik kita akan recovery dengan protein shake. Alright, so kita akan jumpa next video untuk pull exercise day 2.